Ngiyabingelela abantu balabekhosi enkulu yakuThixo eNazaretha. Ngizocela umfundisi Ntombela abaseduma besabe angifundele umthandazo wesabathi Nkosi Busisi. Esandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo sekumbuzo yezizukulwane. Sekumbuzo yokuzila. Ikumbuzo kaNkulunkulu. Jehovah Manazareta isizukulwana Baja Nkosi Masikostela amen. Ngiyaphinda ngiyabingelela abantwana baNkulunkulu. Bengithi inkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi kepha ngabona ukuthi manje nibambani niphatheke kami ngoba manizwe izwi lami niyaphila. Namhlanje sisemhlanganweni waseKhenani. Mhlangano uvalwa amahlandla amabili ofika uvalwe phezu kwentaba yomhlangano bese uzoqedelwa la ekhaya uphinde uvalwe nakhona. Inhloso yami ke ubani wonke umuntu asithole isibusiso. Thema ikhishwa ibusiso entabeni iKhenani. Bathi mayinikwa zona wakhangeza ngezandla ezivuzayo zawela phansi. Ngiyathemba ukuthi namhlanje uyihlanganisa izandla ibusiso mayinikwa ayimukele ngezandla zombili ayisebenzisa ikhala lakhe. Ngelinye ilanga kwakuyizo lezikhathi kufanele uphume umhlangano wesikhathi samkhulu inyanga izulu. Sikhona inqushunqushu ephakameni. Kwase ukuthi
mkhulu ilanga nobaba mkhulu ngoba sasishayela isikhathi sokuthi umhlangano uphume uye eNhlangakazi ukhisho umkhulu inyanga yezulu kodwa wangakaphumi lo mhlangano sathi dizeleka nje ase umkhulu nobaba mkhulu beye enkosini endala yamaqadi wathi ayiphuthume yakumkhulu inyanga yezulu yomtshela ukuthi ulindeni ngabe ukhipha umhlangano manje wabe seyake yabisiyake inkosi yamaqadi yamtshela ukuthi baba kade kufike ubaba mkhulu nomkhulu ilanga bathi ngizokutshela ukuthi ulindeni kube isikhathi sokuphuma umhlangano weNhlangakazi sesishayile wabe seyithatha ke into zakhe umkhulu inyanga yezulu wawusuphuma ke umhlangano ngoba la masila sisendaweni enkulu sila umNazaretha abamukelwa khona sila emaqadini niyabona la sasishoko la izulu ilona thempeli likamkhulu inyanga izulu loqala esuke ePhakameni bengeke libe namandla lelazulu beleyoyenza nje le nto yalo kodwa bengeke kwenzeke lutho nje wangezekanga lutho nje bese tweswe thina inkosi
sami inawe wakozi Izelona Lona Liza Lotwa Lotwa bantwana bakaNkulunkulu ngisukana ukubonga isibindi enabanaso sobhekana noSathane hla sisuka la siye eKhenani kwakukhulu kunzima kodwa ngiyabonga ngoba niwe naso isibindi yona wangenazo isibindi ukukholwa kuyabaleka kuwe fanele ube nesibindi sokholo uyithande into mawuyenza ngeke abaleke ushembe kuwena mayunjalo kodwa mangenazo isibindi ushembe uphinda abaleke kuwe ngoba ushembe athanda amagwala thanda libe nesibindi bese nikholwa ngeqiniso obelwa ngayo yonke indlela uSathane ukuthi lolu hambo libhunje wasaphuma kuhle la ekhaya sahamba kuhle la ekhaya sinethemba wasijikela nje endleleni uSathane waqubuka isifundvo ngotshwala wada kasiqede kodwa wangelula ukuthi asiqede ngoba la ethi yosiqedela khona ila mhla esuswa ekuphakameni afike agoba khona amadlangala lapha kulowa muzi kunyanga izulu okuyena wazi yonke imali yezulu owayekwazi ukuthi mawukhuluma ngezulu uzobeka izulu ukuthi uhamba kuyena bese kwawuyena okusizayo lana yelenze ukuthi ubala lihlangene naye umnikazi walo owayelithumile angazi lasala limezana kodwa ngiyafisa ke eNazaretha ngoba phela ayikwazi ukuthi ngathi ifike la ihambe izifike la inyathele la sinyathele khona engekho okuthina ohlangane nezitha ngiyacela ke eNazaretha mangabe wayekhona okuthina ohlangane nezitha aphenduke isikhathi sisekhona lento ekaNkulunkulu ngeke kuyenze lutho niyazi ukuthini mangabe sihamba singamakholwa uSathane usuke ngekho kude nathi usuke la eceleni kwethu futhi uSathane ugqoka njenganathi kuze singamxwayi wakonke okubi okwenzeke manje
abaprofeti labantu bangali kepha batshelwa yinina. Engingazike ukuthi enisuweni kwenza kusuke kwezenjani. Ngoba phela anineliswa yini lokholwa esikukholwa la. Ongifundela kilento Hebrew 10 verse 35. Verse 12. Thina inkosi tu savuma savuma sale twala twala si Nazareth lento ndlela kaShembe ilikhulu inzima ufuna imisele mawuzoyihamba ngoba uShembe bayiselikhiphile usuku lokuthi uyaphuma umhlangano alihlehli lokukhenana ngaba kunodaka ngabe liyani ngabe liyashisa iguqubele ikhithikile kuyafana mase kushiwa wathiwa usuku mhla ka5 awushintshi mhla ka5 ube mhla ka6 sefanele wena ke uyimisele uthandaze ukuthi uNkulunkulu akuvikele emkhuhlaneni malina akuvikele futhi emakhazini ngoba thina sinoShembe uNkulunkulu ocela kuyena manje aphendule manje. Mangabe njengoba sihlangene kanje asifani nomubi ukhona ingakho ngeke ngithi abashumayela baphume bagade umuzi ngoba baningi abantu babiziwe omunye ufika ngokuzokholwa bese inhliziyo iyamonisa ngoba inhliziyo yomkhohlisi bese bona abantu bonke bengala bese yoqhekeza amadodo Mbuye ngixake ukuthi siwasebenze njani mawuthenga umkhelo oyisekile noma mhlawumbe ngawudayisela inyanga ayiNazaretha ibhesho oyisekile waqoqa kanjani ungadayisela kodwa inyanga inyanga ithatha yonke into hayi Nazareth makhona beze ngokuzontshontshwa ngicela baphendule makuwantshontsha leNazareth awuphinde uye ukuntshontsha untshontsha noma ungasathandi kuba liyathandaza iNazareth isheshe iphendulwe ke imthandazo yeNazareth
uthi baba ngathenga ibhifu ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida ngathenga injongo lesinene ngemali yokugcina ngoba ngithanda ukugida athenga imbatha namhlanje akhona akusekho mawuntshontshelwa iNazaretha uzama ukulihlubula kepha ngeke lihlubule iNazaretha wena oba nosizi ontshontshe uzotshontshe ngisho into yakho ungasayiboni into yakho ifunde baba masuyitholile abo maningalahli isibindi ngakho ke maningalahli isibindi senu esinomvuzo omkhulu ukuba nidinga ukubekezela ukuze seniyenzile intando kaNkuluNkulu namukeliswe isethembiso ukuze niyenzile intando kaNkuluNkulu namukele isithembiso. Ngiyabonga baba. Ngibonga isibindi senu maNazaretha. Sokuhamba kulolu usizi endleleni kaShembe siye eKenani. Kunzima. Nami ngabe ngagibela. Kepha ngase ngibona mangigibela ngizobalahla labantu. Mangihamba nabo phansi bathola amandla bajabule. Asazi maNazaretha mayise khona amandla siwahamba mase kuphele yona ke kobe kuphele yona nobe senilandela mina ngisemotweni kodwa ngiyathemba ukuthi oShembe laba bangaphambi kwami ubaba omkhulu nomkhulu ilanga kunyazi lo babuthingo bayongipha amandla. Mangabe lazulu lakhe umuntu ngiyacela ukuthi ayeke leyanto kweminye imikuba kungeyithina maNazaretha kumunye uzabe kwabhujwa manje ngoba kwakuyithina akuzange kwenzeke lutho ngoba thina sinoNkulunkulu. Kodwa ungafuna kanjani ukuphazamisa into enje? Lento phela eniyo ayikho ndawo. Umhlaba wonke abekho abantu abake bathuthuleke esontweni babe baningi kangaka. Futhi abekho abantu emasontweni abaney'nhlebe ezimhlophe. Abantu abasonti masebe ney'nhlebe ezimhlophe. Usunjwanile ekhaya niyayazi into enizoyenza la ekhaya. Niyakwazi futhi ukutholakala la ekhaya. Ngoba phela lezi zinto zamasonto kubabona abantu mhlawumbe amadoda awu-25. Futhi labantu awu-25 ayaphuza nina niphuzi. Kunabantu awu-25 ayabhema nina nibhemi. Ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside ngoba yonke lento ukuphuza kuyakhahlaza, ukubhema kuyakhahlaza, kuyagugisa. Ingakho nina maNazaretha niphila isikhathi eside. Ungithokozisile futhi ade ukubuka kulezi ingane ezincane washesha ngene ephuza abantu amanzi
engathi inkosi nganibusisa abafana nikhule. Kulo nyaka ke maNazaretha asebuhleni impi kaSathane bihlasele. Bihlasele kwabi. Ibifisa noma bifuna ukuthi lo hambo lubhunjwe. Kodwa ngesibindi eninaso nimnqobile uSathane. Sifanele ukuba nesibindi. Ngoba sacela oShembe ukuba bahambe nathi. Basivikele wonke amadimoni angasihlasela endleleni. Masicela koShembe siba nethemba. Ngoba awuceli kuShembe angakuniki lento oyicelayo. Mawucela ngeqiniso uShembe uyashesha ukuphendula. Wenze kanje inkinga enkulu ke. Futhi lalibulala leli izulu maNazaretha. Akeke ngiyeke lento. Lalibulala impela. Nabo mama lashaya nakuthina lashaya. Okufanele mhlawumbe lelo ngoshakulu kubefundisi. Bashuma yini? Kodwa ngenhlanhla uShembe lento ayiyona. Wasebona ngathi lezulu ufuna ukona. Kase ngithi baphume abantu eThempelini. Lathi lishaba bengasekho abantu eThempelini. Belunzima kakhulu uhambo lwethu siseKhenani. Kodwa ngiyabonga ngoba sahamba sasafika khona. Vele indlela kaShembe ayilula. Futhi sekungcono ke manje. Wakunzima kuqala. Kwakhona amatende avuzayo. Amasaka. Mawusehlakazi unale ube manzi uphakathi etendini. Manje sewaba ngcono manje amatenda manje asehosini. Nje la Shembe ayibafuna abantu abantekenteke. Ifuna abantu abakholwa ngempela. Abalulu ngoba phela mawulula uSathane uzokuyina. Bantu beqotho. Kholo ngeqiniso. Ngoba le ndlela esihambayo inzima. Ifuna abantu okholwa kwabo kuyiqiniso. Ibani munye ke maNazaretha. Nigcine nemiyalo yakho Shembe. Ufunde baba lapho. Ngiyanimema bafowethu. Nani
Awufunde kwaseKorinte lesibili 13 verse 11. Yanimema wethu nani otate wethu awozani namhlanje awunangu awozani namhlanje yanangu unkumu yanilema nani ubaba pangisani nisume awozani namhlanje nangu awozani namhlanje mina nangu Kama kitu ile baba soka ifuna. Elokugcina abazalwane thokozani niphelele niduduzwe Elogcina bazalwane Thokozani nipheleliswe. nibe inhliziyo Nibe inhliziyonye. nibe nokuthula Nibe nokuthula. khona uNkulunkulu wothando Wona uNkulunkulu uthando. nokuthula Ukuthula uyakuba nani uyakuba nani. bingelelanani ngokwangana okungcwele Hayi babe lapho baba. Nkosibusise ngiyabonga. Elogcina bazalwane Thokozani nipheleliswe nibe inhliziyonye. Nibe nokuthula khona uNkulunkulu uthando nokuthula ayakuba nani. Kusho ukuthi masifuna ukuba amakholwa fanele sithokozelelane. Sibe inhliziyonye. Sibe nokuthula. Khona uNkulunkulu uthando sithandane khona uNkulunkulu uthando eyokuba nathi. Sithi masisungule usizi asizwele uNkulunkulu uthando. Ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abathandanayo. Kodwa uNkulunkulu uyahlehla kubantu masebezondana bengazwana. Wama sihlangene la siwesolo kwisinhliziyo. Sizovuselelana uthando. Wama la khona uthando nendlela yokuphila ikhona. Kodwa makuphele uthando kuphela okuningi. Ngiyanivuselela ke manaza ukuthi ngicela nibe munye nithandane ikhathi zonke. Asingavumi maNazaretha omubi angene phakathi kwethu. Ngoba masike savuma omubi angene phakathi konakala into eziningi. Uma kulukhona kunzima asohlala emthandazweni uNkulunkulu uzosiphendula. Njengoba nohambe bese nohamba belunzima sisayeKhenani kodwa ke besithandaza. uNkulunkulu usiphendulile ngoba sithe sesibuya sabuya kwalula
kwangafana nokuya uyazi sesibuye ngathi besibeke entendeni esandla sakhe sihambe entendeni esandla sakhe ngendlela besihamba ngayo sesibuye bengekho le yamqanse sasiyikhupha wasayali uShembe yabathanda abantu bakhe futhi lesambulela asinikayo sona azange sisafana lesambulela ayesinike ngathi wasinike sokuqala ngathi wayesiduba lesi sesibuya besisilingene ngoba nemvula ibisilingene nendlela isilingene akukho okuwe kwasikhathaza ngibonga amaNazaretha angiqedi ngendlela eningiseka ngayo noma nosizi noma ngiluzwa lisheshe lidlule nami ngiyela ungifice phela usizi ngeke ngitshele kodwa namhlanje ngiyantshela kodwa bese ngithandaza ngoba ayikho into ehlula umthandazo incenge nami ukuthi ikhipheni bomkhulu losizi ngoba njengoba ngimele nina manje mangizozwa ubuhlungu nikhona nithi akwenziwe njani bese nabo omkhulu beyangiphendula ngibone sekufika mhlawumbe befundisi bezongiduduza nami ngiyakudinga ukududuzwa ngoba nginenyama nginomphefumulo ngiyahamba ngiyahla ubuhlungu ngiyabuzwa sengiya ngasemaphathuleni maNazaretha lento yenu ngeke yaqedwa umuntu noma ngathumela imkhofi sibe u15 ade ayihambe iyoqeda lento ngeke lento yokuqeda umuntu yakhiwa indoda iyodwa ihamba ihlupheka ifika amabhubesi ifika izingwe ifuna mina nawe namhlanje sesihlangene sibaningi omubi usengena usefuna ukubhubhisa lento akulula bathi abanikazi baleli bandla lento yabo ngeke iphele iqede umuntu wakulomhlaba bathi noma ngaqhamuka ingilosi ithi yekani lento ayikho uthi umkhulilanga anoyeka yena lo muntu ulandele lento ngoba iyokuphila uyazi lento iyaphoqa mawuthi ayiphele ila ikhula khona ngamandla ikhula ngokuphinda phindekile ngiyadabuka abantwana boNazaretha basebuhleni angazi ophelela kodwa ngithi kubona abangakuceli ukulahlwa ngoba lento iwuphila uyabona akwazi uzothi khona umuntu onezulu ngaphandle ukuthi kuthiwa uShembe onezulu maye mawulwa nalento kaShembe uyophelelaphi mhla sefika isikhathi ukuthi amagama abangcola yabizwa leyo bizwa yini lakho yafisa abantu babuthande lobuNazaretha nongabuthanda buthanda ngoba thina masihlangene la sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizonxusa uNkulunkulu basikhumbule ngezinto zokugcina mawena ke mawulwa nalento uyophelela uphi
ngoba izulu lakhe uShembe thina sisebenzela kuyezulu nje basihlangene la asazi umuntu wayizona nje into engayazi uyisondelana futhi ngiyacela laba abazonda amaNazaretha ukuthi akuphele ukuzonda amaNazaretha njengoba nila khona abantu abanibhekayo manize emhlanganweni bese besala beqhekeza imizini ngiyacela ukuthi uShembe ke enze le yanto akayenza kuthi mayeseqhekezile umuntu bese lehla ifoto phezulu bese limvala angabe sakwazi ukuphuma omunye uyacupha manje kule mhlangano oJuly January October esathi uphuma betshotha imbuzi yakho noma imbuzi siba sonke kanti kuyini ukwakhelana incwadi engcwele ithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena umtshotshela kanjani esayisontweni umhlaba wonke eManazaretha uzophela la pleni ngoba phela uzophela la ebuhleni ngoba usuyibonile into yasebuhleni iyona yona ayikhenye kufanele sikwenzeke thina ubamukela abafikayo ngezandla ezimhlophe sibaduduze sibanike imfudumalo bazizwe nabo sebesekhaya angathi umuntu bayibuza bese umthatha ngendlela uma umthatha ngendlela ekahle umyalela ngoba phela wena usuphambili khona nabo bewuzizwa bese ekhaya bese bekhetha inkosi aqala umuntu ezokufudumala bese ekhetha inkosi ungamncizi umuntu uthi phakama uthi uyakhetha inkosi uyamgqilaza lowo muntu ngoba akayazi ukuthi khetha qala umfundisi ungamncizi uma ubona ukuthi akakhetha inkosi ngeke ayikhethe ngenkani uma ukhetha inkosi sokufanele uyobhabhadiswa bese uphuma kogwayi phuma otshwaleni uzomkhipha kanjani umuntu esayithanda into zomhlaba kufanele umkhiphe ngokuthi umshumayeze eqala umfake endleleni hayi ukuthi mawuhamba nayo usizomncinza ukuthi aphamisa isandla khetha inkosi cha ulithandile ibandla kodwa akavumi inhliziyo ukhetha inkosi akube kuvuma kwenhliziyo ingabacwasi ke futhi labantu abafikayo ngoba uShembe bathanda bonke abantu bakhe abamthandayo futhi akakhethi ibala lamuntu ngisho iNdiya uShembe uyalisiza umlungu uShembe uyamsiza ngoba kuhambe isikhathi bese kufanele ufike la Ngithi angibonge nangu uIshwa la sengiphetha usisiza kakhulu eManazaretha uyasinika ama-blocks nje wasakha uyasinika usimele nje wasakha uningi nje asinika khona engathi inkosi ngambusisa inkosi usisene kuthini sizovala inkonzo yethu yamanje
ngesihlabelelo sekhulu 186 186. Socela umfundisi Lungwane wasePhumlana sikhona isihlabelelo Inkosi Mbusisi. Inkosi kusiphamba kangcwele. Baca
Asibonge. Asibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shemba ngcwele. Baba nkulu nabo abantwana bakho phambi kwakho. Bevela kumakhaya ngamakhaya emagumbini noma nomhlaba. Beze nayo yonke inhlobo yosizi. Abanalo ithemba phandle kwakho. Bazocela bakaqede zonke inkinga abanazo. Bakhanyisele nezindlela zabo. Ubenze baphumelele ezifisweni zabo. Kuthi lapho kuvaleke khona ubavulele. Bese usifise inhlanhla sibe nezibusiso. Sicela ukubonga emzini yethu. Senze singadingi singesweli. Khumbule into mzethethelelo. Feza amaphupho azo. Bese upha amandla lawo bafuna ukuvusa imiziyo yise. Balobole baganwe. Nabafuna imisebenzi bayithole. Noma kodwa abangabathola abantwana emzini bamukelise. Bese kuthi abahweba ngemfuyo yenza imfuyo yabizana neyande. Nabalimi yenza isivuno sabo siphindaphindeke. Nabasembonini ezokuthutha benze umsebenzi wabo uphathe ngokukholwa nangokuhloniphana. Bese kuba abafundi ingqondo ekhaliphile.
wenze baphumelele ezifundweni zabo wenze nezwe siphila kulo libe nokuthula libuseke manje naphakade amen Edwala enkateni nabuzelezelana ukhondolo lwasasi majola olubuya ngopapa amadala benobheka ijofana phela mfese kuphela dilike nje ngeveke umkadeni shebone badana samaphepheni amakhosi abefuka ngawodwana ethengenhlwa uphephi uphuka imali sibozi njengezikho embabaleni udonda lesakane ngesifuno leselathele nezihluthi njengothela amanzi wesekana ukhosi abasethebezinhle wesekana ukhosi lahlaleleni wesekana ukhosi abasephakameni wesekana ukhosi abasegeyezinye intabeme yodwa inhlaba ihlangana phansi zehlukana phezulu igugu likaKaiser Khanyago ongapompanga kwelabhoqo futhi umzala wezephephandaba uthabe khulu ukhosi esencinde ishingqa indengezi yesabatha athunyaze nentisana nobani wobukhosi umhamba wonke ongajuba nejokelene nawo wobo umhlapha lenkuzo umhlakaza kuqala busise gospel kosekho ngoba sezulwini unoqhutha zikatshana fekele inyathelo yoqimbi yahlathi uzindo nogobela kuyena ungekuthathwa zimpukanyana ukweli izindaba enkathi shikile somhlenge shangase banesemphiwa ndonto bayisalezwe bayithathelele njengelula sigidwe sindwe sabeka mnandi nofeshe afanele nyancombo umthikade kwalobabayo njengesipaha umhabuli akisha kunjengendaqatha kuze mhlandla mkhulu nahlonze ngiyakithi ebuhleni Ngiyongobhaqa ngifuyela ngamacebo okuthengisa ngamaphephandaba inkobe eshayela uwisibenza kaThembe. Yathi sabathi kodile yaziphefumula bamuzi umoya ongedaba seshisa semaphepheni semsakazweni. Wabingelela ngembango sengathungwa sembangweni. Wabingelela ngamakala sengathungwa semaqaleni. Wathoshwa thakazela ngenhlamba kungena senhlambeni. Wabingelela ngesankolo kungena semvuleni. Wabingelela ngebusiso njengomzongo ubesibusisweni bhekifa hambe yokhotheze emngenini ngathuni yosobasinga masangezulu mama konade abantu bangaka nje banceliswa nguye ukulu zaqulule ivonkolo yilokho ufuyile boqwaha okemisalo besikhonze enkatolo umjafisano hlakajele ekubika kunamavundo wonke labhabhuma ezijele ebuthe wabuthe ngothi ngehlakakaze fithi batata benaqhoma baxelele mbabhuduza kwenze phephandaba inkosi ongayiphilelo ngqabela yele icela impandla endiyalaza beqolo emhlambeni okhwethu ngalo mnandi ngenhlokomalo khawula ngomnyama babakwenu awuthole uvukile kwasephakame unogwegwesa zangene emkhabeni wabafunga unyazi langonyezi unozibusiso kazabu uyayinakasa lona ngaphosa ugoduke esethethe isihlalo hlokolo zayiqonda bathinyele abakhangezwe ezulwini babonge emhlabeni usifuma sinegqabho ingukuba nenelunga emlonyeni emqushaza thunukana uDavid Mabuza kwabakhongolosi obengaqabenga inqola wayidola zazanyathelana inkumbi zabantu phezulu eKenani sekhwazisa ukuhlobo phethe ukuvela nomqala ejuba ziyaza phindelela zona zinyokeni ukubuzela isikhohlo sanjengeqhwa yebhezethe emjini kusobhekase mthetho kwabasuka wasentembezile echayibuke uvube ehletheni kwafako ayikhombisa ithebile ophamlando esukume sisigodlo kwelamaqadi inkosi zagcina ithwelisancinzo ngosipho uma hade xaxama uyaphindelela njengezulu lamaloyo othi ngoba basavuma ekhaya lethu bazimelela bazodwa abakhande enyokeni usondelele kamfundisi ushembe esegoli impi ekhathe ucelana isikhakhane wesoleswe makakamele xazema kusona isodlo mhlaba ugemele egomora sola ngaphaphathi njengosopolitiki abantu nyathela isimina ngokuncenga amavoti bathatha sejazini kujundu izana kasimelane kwabensimbi ezinye mbikisha babambe ngenhliziyo abe human rights besabuphiyaza imangase eParliament elala ngabantu ivuka abantu hlali semthweni bamaphepha njengesakabuli umagalela ngezwi abafokazana begalela ngemshizana ovunovusidube weThekwini Community Church kwaqhuma umpanza ngahlaleleni wathi ayibadle sebeshini mahlabana ngaNkosi embili
ngesaba ukusigagula bethu enkova enkosi lapho ethingweni lenkosazana umdudulu kaMangethe nomngani behamba bebuya bashona njengesipikile eplangweni ukhazuka ngamsila bheka oswathini imsila ibheke yafutha yabhuka enhlangakazi khuluma ngiyahlupha phakashe bekuhlula iphoyisa umkhwa majuqula kazi baphinde bathume ngani babehlala besemehlweni abantu njengembici ngombango wentaba iwudlu lothingela imbala emihle engathila ikhethele owandulelwe inyanga ezulu ebehambisana othe sefikwa ipheleni sobungcwele indaba eshintsha izandla ngaluphafu lucashune lisaxhaphazela uyibamba wayidedela Ahmed Yapi kumesene Grove naseMalasboko ayibamba icumba yamajaji ayidedela seyomakade umehlelela umadondo omsongo ephunga umlandelo lonogazi kwedlula imali yamanambana kwabakwabo umhaduliso ongasinyamisa inyamazana emlomo eminingi ifunene kubhekwe eBloemfontein kufunene imthotsana yaseThembezihle nemthotsana yasephakameni wafunana imthotsana yaseGinyezinye nemthotsana yasegoli umzondo onakulukela inkatolo zonke yakwamkhatha sekelo yelamphitho umphitho lokapha kanje ngenkofi yethanga ubando lomlandi wesikapatakazi ushebo umhle ngokubahambela abantu bakhe kulaleni kwabo Nkosi yamakhosi uyavala umhlangano namhlanje umgido walibonke kusasa njengoba umhlangano uvaliwe ngiyacelela kubaba mkhulu kulilanga mkunyaka izulu bakuthi ngona amakhosazana ubanje baselemakhaya baniphelezele banivikele ingozi zemigwaqo nofika emakhaya niphephile baphinde banimukelise konke nikufisayo Inkosi nibusise Inkosi nibusise Inkosi nibusise